Ngatho cia mwanya muno kuma studio kavinda gaka nirauka imwe kwa imwe ni thokori ya wendia wa nguku ira thiini wa tauni ya Embu kuria andu aria mendagia nguku ino civuvu wakwa no meterete na nyonda nene muno kwigua mundu maria makorwo magikirwo rito muno thiini wa budget ni kokora kithomo muthi mathari mathanyenya thiini wa bunge ni minister wa kigena ke John Bandi wana ni meterete na nyonda nene muno ikiririkanago ni mendetie nguku ino kavinda karasa na kwambatira kwa maguta ni kumavututi na njira imwe kana njira iria ingi na kwoguo ni korongerandiria nao ni kwigua mawoni mao megie budget ino twambirite na marito maku ni mbise we katagati kando mendagia nguku vandu ria va ni ngwenda kwigua mawoni maku megie budget ni kokora kithomo muthi ni John Bandi. Thank you. Marito makwa mbitagwa Jacob Mugendi nditoria Muthari Njakima ni mwendia wa nguku na nitue turugamite kivaro gia kwendia nguku ava thiini wa Embu. Kambuge budget ino ni tumieterere na amu tondu niturenda kwigua uria minister akuga tondu kindu kia mbere mundu wa Kenya ni mukinyiririe ni tura expect atugwithirie indo imwe tondu kwi maundu mavandite muno taru nitugiraga nguku na ngari nuthiesaga thokori te Ciara Kathwana nitugira nguku Kiambu nene muni kugirika nundu maguta ni mavandu muno kogo nitura expect minister eke kaundu vu nundu wa maguta atugwithirie budget iyo na nigetha muturire uthie na mbere na tondu andu a Embu na andu wa nguku tuakinyiririe tondu twikarite gututa kuruta wira nundu wa maguta. Budget ino ni onene muno kuma bururi wa Kenya wagire wiyathi ni amwegano wa milioni 4.8 ungengerwa magoti mwitendia nguku biashara ino yenyu ni vutu atia? Biashara tu ni vutu na njira nyingi tondu biashara ino ya nguku muno no nginyotumire ngari ukithie kugira riu ukethira taru bara uthie sana ngari ugatumira 2,000 tayari thari uratumira 3,000 kuthie goru koguo angorwo thite kuthokoma 3,000 nukona ciathigara 2,000 na itingivata gwika ati still wana ukauga urugire ngari bara urari va ciringi 200 bakinyite ciringi 300 naigua akorwo ni nguku yogirite akorwo riva ciringi 10 no rivua kivao riu kwethira riu kwina maundu mengi muno tumaundu tukora twithithite wana mundu ria wa kawaida ogeria ugira akona ta kwati maguta mongererwa for example atakaumia anake akaumia tondu ngari ikavanda. Okay, ngorangeranaria na mwekari wengi wa Embu twambarite na marito maku ringi ureterera kwigua ate kumana na minister Bandi umuthi nundu wa kigena kia budget kia mwaka mbetagwa Musa ngoragwa ni director wa manjani kura kithiire gia Kianjokoma tea factory na umuthi ni muthenya wa budget ni mbeterere na vinya muno kwigua minister uria kuthoma budget ino nundu tweterere atunyiverie magoti nundu vau turi murimi wa kawaida ni muvutie na njira nene muno nundu tariu kwi minister wa agriculture urongerere levy igiri cia manjani kwi iria ituraga 42 riu cia kinya levy 44 tungivoya thirikari itunyiveria levy icio na nikenda murimi wa manjani avote kugia na mbia alafu no twende capitation ino ivesanagwa masukuru nacio ciongererwe nikenda aciari mavote kuthomithia maina mbesa cia thirikari tondu andu ni avutie muno ni maisha mathiko ino. To muthi gatwika minister ni maundu mariko maria mavati kugora magicuru ko mambere kavinda gaka? Undu wa mbere ngakwaga minister muthi ningienda maguta manyivwe makinyie ciringi 100 wa lita. Undu wa kairi ningienda ministry ya agriculture yongererwe kigina kinene nikenda andu mavote kurima makivotaga kwendia indo ciao makionaga mbia. Undu wa kathatu ningiuga cukuru irorwe na njira nene muno capitation yukage cukuru itakunyiva. Okay, thank you muno muno mawoni ma ekaria guku Embu niko gatugeranaria na ekaria ingi niko kwigua mawoni mao iguririe budget no cimanikia kwani marauga no mende kwigua kithomo gikirirwa mwigana munene wa mbeca no ndu mwino urimi na gwikurukwo kwa thogorwa maguta niguo mwingi ndugakorwo kiumirwo muno ni muturire kavinda gaka niguo ni ngori na mundu ingi umwe ringi mawoni maku megie budget ya mwaka uyu uramavina atia? Budget icio ni raigua gitukanyiriria no mende coke thi budget mbega muno ki mwana inji gitue Kavinda gaka ni ndio kira gukinyiria makiria na ungenda kuona thirikari gikithengutia kana giki shughuli kira thini wa budget ino ni maguta
ni mamutuna tie goro amende magoro magicoka nthi undu cio ingina ko tukererua maundu makonie thibitari tondu thibitari tina ndawa. Thank you muno. Mawoni mo mawoni ma mwikari wa Embu megie budget ya mwaka uyu ire marenda kuona gikurukia ngarama ya muturire kavindari gaka na ndicikana kwina mundu wingi ngakore na mawoni ngurani na maria makoretwo marutitwe twambirite na marito makunia ate ungenda kuona thirikari thini wa budget ino ikiroria makiria vai marito mbeto kwa Mako Murithi John thini wa budget ino no atururio iguru rikonie maguta tunimo makoro maguite maundu monthe mwena wa transport tutumagira maguta tukigira nguku tuyoni mendagia nguku na nduta biashara ya nguku guku Embu koguo njira ya maguta igakorwo no aturoreriwe mono amakoro mega thibitari cukuru taru ona ne twarutura mbeca cia cukuru irio twarivagirwa ciana cietu tukaganaga mo tukiruta mbeca cia guceria mbeca cia kuthomithia ciana cietu no mbere inde ya mbere mbere ma president mumego mbere ne maturivagira cukuru makatutethereria riu ni cia rutirwe angikorwo president Ruto no acoke mbeca icio matugo twacokia ngatho muno twakena na ringi maundu mo mangikorwo kurorua ningi no vutu ateta thini wa biashara ino ya nyiwe wendia wa nguku na ringi nginya kuria mucie no ukorwo kivutwa na njira iriku kuvutwa ne ngoro mbutu na njira nene makwa maundu macio tumarorua tundu gitumi ni biashara tutumagira tukithomithia ciana niyo ituteithagia kuthomithia ciana cietu na kuvagia kuria koguo makavota kuroria njira ya maguta na njira ya macukuru na mathibitari matugo tukenete muno. Thank you muno. Kwe maundu maria mwikari wa Embu arenda ni kuona ati thogora wa maguta ni watuike wa kurorua mathomo ngarama ya mathomo na mo tuke makurorua na makiria moguo nginya urimi ukorwo kirorua na njira ya mwanya kuona andu aria engia guku Embu maroragia iguru urimi niguo kuvavirithia na mbere miturire yao koguo ni kumana gwetera tuone kana maundu matuika makwaria ni makorwo makirungwa ni minister kana makorwo makirorua kana ni makororua kana ni magotonyo thiini wa budget ino ni minister wa kigananike John Mbadi dina undu wingi no njokirie mwaro kwe studio ni Peter Dennis fundi